Taşkömür şəhərinin turğunları mınakey özümüzde belgili bolğon Jogorku Kengeştin mızarı çakılışının deputatı Atıkbayev Osmanbek Mamedjanoviç Atayın Kırgız eline, Kırgız jurtçuluğuna hizmet kılsın dep Ak Fond Koğumduk Fondun tüskönüne oşol Koğumduk Fond tarafından bugünkü günü Taşkömür şäherine jardam görsetip oturup, uşul jardamды alıp kelgen baldardan Taşkömür şäherinin meri men Asanadev Rahman jana başkı vrachыбыз Мырза Сапаров Алмаз Алишерович болуп кабыл алып отурабыз. Эми келген дарыларды багы бир оглашение этип кетейин. Бахиладан 1000 пар 3000 сомдук, Гепаринден 20 коробка 8860 сомдук, Димитровдон 100 3000 сомдук, маска медициналык бир жол колдонуучу 4 слойлуудан 500 штук 7200 натрий хлориддин 9%лигинен 360 5400 натрий хлориддин 250 миллиграммдыгынан 468 натрий хлориддин 500-лигинен 200 парацетамолдон 100 пульсоксиметрден 4 дана Систем средства индивидуальной защитадан 10, система раствор үшін 1000, сефазолинден 300, сефтриаксондон 300, шприц 2,5 мм 4800, шприц 5 мг бұл 5400, бардығы олып жалпысынан 123.260 сомдук dары-darmekler gelip düşüp oturat. Emne demekçiyiz? Osman Mamedjanoviç, sizge Taşkömür elinin atынан, özümdün atынан tereң razıçılık bildiremin. Ardayım el üçün dep elge jardam berip kelgensiz. Mına oşonu ulantıp, bugünkü günü dagı jardam berip oturas. Siz jana siz jetektegen koğumdogу kızmatkerlerge bardığına razıçılık бар болуңуздар, өмүрлүү болуп, сак саламатта жүрүшүңөрдү каалайбыз. Бар болуңуздар, ар дайым. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат.